Neza komkhulu siyabingelela kini nabakomkhulu. Ibingelwa indlandlalazi umfoka Hlongwane kule ngosi yethu. Esithi kuyo sicophiza ubala nje kulamahinikazi akithi kwabantu asegudwe ezimbule emakaphelweni. Sinye isihloko sithi sicela elakithi kobantu lobolo. Hayi leli labaqonile. Ngikilindele ukuthi lento igcina ingalunganga. Ngoba kukhona into ephethe abakithi abansundu. Abanye babo bala lento yokuthi into eyashiwo umlungu iyaphila noma ngakuthiwa wayempole thini umuntu ningake nimfice nincoma imoto yakhe uyagibela mfoka Hlongwane uyinhle imoto yakhe awuyinhle imoto yongwane make kwasho umlungu yedwa wathi wow nice vehicle man umzwethu umuntu kule moto kwakhala umlungu omhlophe kuvamile ke ngoba nayo lelo bolo yonke leminyaka ihlezi iphila nje ngoba abantu bakithi bacabanga ukuthi le yanti iyiyo ngoba yashiwo umlungu omhlophe ngoba lento bekuthiwa yashiwo umuntu wakithi ngabe kade mhlawumbe amfaka inkantolo yasehlathini ngiyilindele mhlawumbe le noma lo mkhankaso ungaphumeleli noma lesi sicelo singase singamkeleki futhi nayo lento yakobantu ingagcina ingalungisekanga ngoba izwi lami lingezwakale njengalaloya umnikazi wayo. Inkinga esinazo akusizona zonke ingezethu nalezi inkinga esezisifanela nalezi inkinga esesibona ngathi zingezethu okubanga lokho nokubanga kulezi inkinga singayilungisa ukuthi hayi ni wabantu esibathembile ilokho kubanga ukuthi le inkinga sibone ngazathi zingezethu kusizona izinto leyo lobolo le inkinga namhlanje kusiyona yethu eyalomqoneli usomcewu owathi inkomo azibe 12 waphinde wathi ezenkosi azibe 16 wayigagula wayinquma yena kodwa lento iyinkinga kithi asiyilungisi ngoba sibona ngathi le nkinga yethu akusiyona yethu nangomhlomunye siyovuka futhi ngesiyona yethu lento ke akekho umuntu engamthinti futhi la kufanele sisebenzisane sonke ngokubambisana nangenhlonipho nangokuthobeka noma kuthiwa sesiyokhuleka kumuphi umunxa wakithi kobantu le nkulumo ngicela ungayithathi ngokuthi mhlawumbe wena unezinto zonke mhlawumbe wena akawuswelele utho mhlawumbe wena walobola nathi kasalile ukugcina lesipho sakobantu futhi le nkulumo ungayithathi ngokuthi mhlawumbe ungiphiwe siyacela futhi ukuthi kule nkulumo abangesiwona abendlu yebo noma sinabo sicela bangaphawuli kodwa le ndaba ithinta abeceke ithinta ezakobantu idana kaneza komkhulu sinye isikhulumo sithi sicelela kithi kobantu lobona